Vale. Jarengot. Enbera guztin, bai? Guain got, behintzat. Mi, re, la. Iepai! Que guapo! Hor dago tekladillo bat beste zerbait den, eta hor gitarra pam, 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 pam. A ver, esan deu diala re la mi, orduan, guazen agudo eta re, re. Horako zerbait diteo. Orduan, a ver. Osa, barkatu, min gaude. Vale. Gero, mi, re, la. Vale, a ver, zaito. Vale, hor, hain naiz bilatzen, vale? Akorde igualak erabilita, a ber, koinziditze duten nota horiek, vale? Hemen, basikamente, triadak hain naiz erabiltzen. Bai, mi, izango zela 6. sokan hemen daukau mi, hortikan hasita, gero, re, dala bitroste berago, vale? Baina hain naiz... Vale, ara bat diot más o menos, Hor teklatuak gatza. Hor gitarra ez dago, hasiko utzitet. Hor bajua, bateria eta teklau. Bai sartze hor batzutan mi bat, ez? Ya está. Beste bat. Qué bien. Vale.